Ассалому алейкум дӯсто ва бародаро, ҳамватано. Агар ки садо паст боша хабар кунен, баландтар суҳбат кунам. Агар ки баланд боша бигем пасттар суҳбат кунам, то ки дар ҳамо гӯши шумо бигем ки сахти бад чӣ накуна нараса. Ана хуб, имрӯза мавзӯи доғи Тоҷикистон, яъне мо медонем ки бидуни ягон парда суҳбат мекунем. Мавзӯи доғе ки ҳаст дар Тоҷикистон, раиси шаҳри Кӯлоб Иноятзода ва бигем ки он ҳамла ба он шаҳрвандон ё ки он инсонҳое ки намедонам такси ронанд, журналист бошанд, аз ягон ҳизб бошанд, фарқ надоранд, аз ҳар як чизе ки бошанд, он инсонҳое ки агар камбудии ҷомеяра гуфт, бар сари ӯ ҳамла мекунанд, яъне медаванд бар сари мира кам тарака ба иҷозати шумо хелтар монам ба фикрам бигем ки ҳамла ба сари ҳар инсоне ки дарди Тоҷикистона гуфт, ӯ инсон алкаш мебирояд, ӯ инсон дизд мебирояд, ӯ инсон соли 91-92 пули бензин надода будааст, ӯра дар ёдшон меёранд ва бигем ки ва ғайраҳое ки ҳолатҳое ки дар Тоҷикистон ё ки дар расонаҳои интернетӣ мо шумо дида истодаем. Дар ҳамин мавзӯъҳо каме бигем ки чӣ кор мекунем, суҳбат мекунем. Намедонам ман дастопин все мондагем ё ин ки та дастопин як дақиқа друзья, ман ҳамеша ростӣ нигоҳ накардам. Фикр кунам ки дастопин все буд ё ки дастопин друзья буд. Кани як 5 минут мунтазир шем. Агар касе надроя, пас хомӯш мекунем ва дастопин все мекунем. Фикр кунам ма монда будам дастопин все. Яъне тамоми ҳамо бигем ки друзьяҳои фейсбуки ма бояд бибинанд. Хуб, агар дастопин друзья боша, фақат ҳамо дӯстое ки наздики ма метавонанд бибинанд ва дигар инсонҳо дигар дида наметавонанд. Фикр кунам ки дастопин все буд. Хулас, дар бораи мавзӯъҳои доғи Тоҷикистон суҳбат мекунем имрӯз ва аз тамоми шумо бародаро хоҳиш мекунем, гӯем ки хеле ихтиёрам дорем дар ин чиз, дар бораи пахш кардани ҳамин навор ки то ин ки дигар инсонҳоям бибинанд ва гӯем ки каме як фикр назари худошона ва дар комментҳои шумо ё ки дар комменти навор нависанд ё ин ки коммент ҳам нанависанд, ҳадди ақал ба як хулосае биёянд, бигӯянд ки ҳамин воқеият дора ё ин ки надора. иншоалло яъне ки инсонҳои дар дӯстии ман ҳастанд, во пайдо шида истоданд ва дигар инсонҳо пайдо нашида истоданд, намедонам. Хулас, гуфтем ки дар бораи раиси шаҳри Кӯлоб гап мезанем ва баъд аз ӯ бигем ки он ташаккури зиёд бародари азиз. Наметавонем ки дар ютуб хеле ҳар инсоне ки агар ки чизе ки лозим бошад. Хулас, калом шурӯъ мекунем суҳбата. Фикр кунам ки вақта зиёд намекашем, яъне ки суҳбата шурӯъ мекунем ва боқӣ баъд аз он кадоме ки мехоҳам метавона ки навора баъд чӣ кор кунад, яъне тамошо кунад, ягон мушкилӣ надорад. Баъд аз 1 ҳафта, баъд 10 рӯз, баъд 100 рӯз баъдам метавона ин навора пайдо кунад, тамошо кунад.
Как всегда гуфтем русо ки наворои ма якташ ном надошта боша, дигараш ном надора, яъне ки танҳо метавонем ки ҳамонҷо номгузория мастар наем. Хуб, саломат бошен дӯстои азизе ки имрӯз қарор дорем дар ин наво. Ҳамлаи шаҳрвандон ба тарафи ҳамон инсоне ки дарди ҷомеара мега, фардо ӯ инсон зинокор мебироя, арақхӯр мебироя, соли 91-92 пули бензина надода буд, на фалон ҷода и кора карда буд, оташ фалонӣ буд, оташо наво бобош худораҳматӣ дар фалон ҷои кора карда буд, яъне тӯҳмат задан. хуб наворҳои тӯҳматӣ аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон навор гирифтан сар мешавад. Аз шаҳрвандои оддӣ ва бигем дар ин бора духтарам истифода мебаранд, кӯдакам истифода мебаранд, занам истифода мебаранд, фарқ надорад, мардагу без проблем аст истифодаш. Яъне ҳамла кардан дар сари бигем ки ҳамо инсонҳое ки инсонҳои дарди ҷомеяра мега. То ҳамин рӯз дар бораи бигем як таксист ё ки як муовини ҳизб як инсон як гап намегуфт дар расона. ҳамон рӯзе ки ӯ биромад бигем ки дарди ҷомеяра нишон дод дар сайтҳо ва ҳамон рӯз сар шид ки очаи кадомеро киштааст ва намедонам як кори дигар кардааст, соли 92 пули бензина додагӣ нест. хулас саи 92 сар мекунанд ай рӯзи таваллудаш. То имрӯза хатогиҳои ҳамон инсона мекобанд, бигем ки намедонам чи тӯҳмат чи боҳтон боша. муовини раиси ҳизби социал-демократе ки охирон вақтҳо бигем ки дар баҳс қарор гирифтааст ва ҳатто ки як духтарак ҳам дидем ки биромад гуфт ки очаи мара кишт, ай балинса гирифт овард, бурд гурш кард, то мо омадем ки очама уже нимканда қабрда гур кардагӣ аст. аҷиб, бисёр аҷиб тоф дар ҳамон навор дар назари ман. шахсан манам шугем ки камтарак психолог шиштам ва гӯш кардам, тамошо кардам. хуб бигем ки агар ки гарчанд агар ҳамон духтарак ростам агар гуфта боша, гарчанд агар рост гуфта боша, агар аз тарафи дигар мо назар кунем, яъне давои сулҳ, ваҳдат, обод, демократия, пешравӣ, тинҷӣ, ино ҳамаш дурӯғ мебирояд. ҳамаи ин калимаҳо дурӯғ мешавад. яъне давои Эмомалиро ҳамин духтарак тасдиқ карда истодааст ки Эмомали Раҳмон ту дурӯғ мегӯӣ, дар Тоҷикистон сулҳ нест, дар Тоҷикистон ваҳдат нест, дар Тоҷикистон амният нест, дар Тоҷикистон ягон чизе ки ту даъво дорӣ ӯ чиз вуҷуд надорад. навори ҳамин духтар бештар ба санг задан тарафи як бигем инсон аз уз дида зиёдтар аз ин навор мушоҳида карда мешавад ки Тоҷикистон на сулҳ дорад, на ваҳдат дорад, на бехатарӣ дорад, на ободӣ дорад. чаро? чаро ки як инсон метавонад ки очаи як каса укол кунад, метавонад ки балинса барад, да балинса баъди вафот кардан, балинсаи Тоҷикистон ҳамин қадар соҳаи тиб бесоҳиба ҳаст ки яъне як одаме ки ту фарқ надорад ки ҳасти ки нести, ӯ мурдара мегирӣ, меёри хонат, мебари гурӯш мекунӣ. вай то духтараш меяд ки очаша гур карда. яъне дар инҷа амният ҳам набудааст дар Тоҷикистон. яъне ҳамин қадар бардак бесоҳиб будани Тоҷикистона и гуфта истодааст и духтарак. на ин ки маҳмурода гуфта истодааст ки маҳмурод очаи мара бурд гур кард. и духтарак гуфта истодааст ки Тоҷикистон ҳамин қадар бесоҳибе ҳаст ки як инсон метавонад ки очаи як каса бикиша, аз балинса бигира бара гур куна. и Тоҷикистон соҳиб надорад, и Тоҷикистон раҳбар надорад, и Тоҷикистон бесоҳиб аст, беқонун аст. он чизое ки Эмомали Раҳмон даъво дорад ки Тоҷикистон соҳиби истиқлол аст, ободӣ ҳаст, тинҷӣ ҳаст, ҳамаи ҳамин гуфтаи ҳамин Эмомалира ина ҳамин духтарак ба ҳамин навораш таҳлил карда ба мо шумо дод ки Тоҷикистон соҳиб надорад, тинҷ нест, ором нест,
یعنی مادری او در دولت آرام کشتشید، یعنی همه چیزا نمی دخترک با نمی نوارش تحلیل کرده داد با ما و شما. واقعا اگر انسان اگر گوش کنه، انسان اگر درک کنه، انسان نه اینکه بگیم که سایمراد او را اهمیت بتین، اهمیت بتین که یک انسان میتونه که مادر یک کسا بکشه ای بالینسا بیاره برا نیم قور کنه، گور کنه. همه قدر دولت بی‌صحی، همه قدر دولت بی‌عدالتی، دولت همه قدر بگیم که نه امنیت در دولت وجود داره، نه آبادی وجود داره، نه آزادی وجود داره. پس یک انسان میتونست است که هر کار بکنه. پس این دوای امام علی چی شده ایستاده است اصلا؟ این دخترک راستی گپا بگم، نه اینکه سایمرادا گفت، بلکه نوار ای بیشتر تعلق داره با حکومتی بی‌صحی بدن دولت. این نوار بیشتر در بی‌صحی بدن دولت تعلق داره، نه اینکه با سایمرادا است بگیم که او روچه کشته است. و ببینید که تا امروز همه قدر دولتی بی‌صحی بی‌مفکوره وزیرهایی که ما و شما وزیر مینامیمش داریم، تا امروز تشخیصات یعنی که تفتیش نکردن، حق بدن یا ناحق بدن نوار اظهارات ندادن. یعنی از بین یک هفته گذشت که در او دولت یک انسان برآمده در سوشیال سایت، در یوتیوب، در فیسبوک دعوا داره که آچای او را یک انسان کشت، او کل کرد، برد بالینسا، ای بالینسا مرده را که نمیدونم او دکترها چه خیل با انسانی که با اون نه خیشی داره نه چی داره، به یگان اکسپرتیز یا مرده را دادن بایی بگی برا گروش که چی کاری میکنی کردن بگی. یعنی این دختر برآمد دعوا کرد که آچام کشتگی هستند، در اینجا قتل رفته ایستاده است، قتل انسان، و اظهارات حکومت در اینجا نیست. و یگان بلاگر دیگر انسان ها همه سایمراد اعظم 92 سال بنزین نداده است، پول بنزین همو در یادش بوده است، برآمد گفتن همو انسان ها یک تاش رفته، همین دختر حقیقت گفت، تهمت کرد، چیکار کرد، کی نوارا گرفت، یک انسان رفته. تو امروز حکومت اظهارات کردگی نیست که به حق یک انسان با آدم کشی، یعنی که ببینه این کاری شوخی نیست، با آدم کشی تهمت زده ایستاده است. نمیدونم درو حصار درو تریتوریا امنیت وجود داره، ملیسا هست نیست، پروکراتورا، این چیزو همش در دوشنبه است. با فکرم بیرون از دوشنبه دیگه کار نمیکنن این چیزو. لولوکوی دوشنبه ده نیست، با فکرم سنتر ده پیش سامانی ده و پیش خونه امام علی ده این چیزو است. انا ایرا میگن که تصدیق کردن سخن تمام بیرون از تاجیکستان بده که تاجیکستان امنیت نداره، عدالت نداره، تاجیکستان حکومت اویلگی است، تصدیقش انمی دخترک کرد. همین دخترک در همین نوارش ایرا تصدیق کرد که تاجیکستان واقعا صاحب نداره، واقعا آچه یک کس میتونه بگیره بکشه، آتش میتونه بکشه، برا گور کنه و یگان امنیت تو امروز اکسپرتیز یگان چیز باید کار نکنه. یعنی خواب در خونهاشون همه 100% سایمراد آدم کشت. تو امروز شما ببینین، تو امروز یک هفته میشوه یگان امنیتی اونمو تریتوریا، همون منطقه، پروکراتورا هست، سود است، بالینسا هست، فرق نداره، هرچی اظهارات دادگی نیستن در همین باره که او دخترک تا کجا گپش حقیقت داشت، تا کجا تهمت بود، تا کجا گپش حقیقت داشت. ایرا انا تاجیکستان میگن، انا ایرا میگن تاجیکستان. همو دخترک اگر یک کلمه میگفت که امام علی چرا امنیت کار نمیکنه که او چای مرا کشت،
чаро прокуратура кор намекуна? чаро духтур ҷавобгар намешавад ки мурдаё чай мара дари дод? бибро яку бига. хуб қотил қотил аст, яъне ки кишт аст. ба гуфтаи духтар бигирем кишт аст. хуб фарз мекунем кишт аст. духтур чаро ҷавобгар нест ки мурдара додааст бе экспертиза? прокуратура чаро ҷавобгар нест? амният куҷора нигаҳ дорад? чаро балисара тафтиш намекунанд? чӣ хел дод? ба кадом документура додан дар ҳолате ки инсон дар балиса тӯбакам отаи ма вафот кардагия, ма бачашим 3 рӯз давидагим барои мурдара гирифта. чӣ хел як инсона мурдара метан ки на дару на хешӣ дора, на таборӣ дора, на то экспертиза нагзара? чӣ хел додан ин мурдара? чаро амният куҷора нигаҳ доред шумо? прокуратура, генеральная прокуратура Юсуф Раҳмон гуфти ки ба хиёнаткоро ҳукми қатл дода шавад. ман розӣ ҳастам, яъне ки ҳукми қатла ҷорӣ кунад. куҷо шидем шумо? чаро ира тафтиш намекунед? чаро ин духтара тафтиш намекунед? ки ира навора гирифт? ки навор бардориш буд? ки ира бировард? дар ютуб дар тамоми ҷо ҳукумати шуморо шарманда кард ки бесоҳибтарин ҳукумат ҳастем. чаро ира тафтиш намекунед? ана ира мегӯянд ки ҳақиқат воқеан дар Тоҷикистон ана ира мегӯянд ки бесоҳиб аст. вақте ки мо мегӯем ай дохили Тоҷикистон як гурӯҳ ахмақо мебироянд, мегӯянд ки не, Тоҷикистон соҳиб дора. кани соҳибаш? Тоҷикистон ҳукумат дора. кани ҳукумат? Тоҷикистон амният дора. кани амният? куҷо амният? куҷо дай? Тоҷикистон прокуратура дора. куҷо дай прокуратура? як инсон намедонам бечора худое накуна ки дар ягон ҷо нито паворот куна, камеротон дар дастотон мерен, бечора снимат мекуна. ина бечора ина таксист. ина таксист. як одам айрах гирифтааст, дидем 500 сомон ҷаримаш кардем. 500 сомон барои як одама ки 5 сомону мегира ё 3 сомон мегира, ки аз инҷа ба уҷа бара фурора 3 сомон мегира ё 5 сомон мегира. 500 сомони ҷаримаш кардаен. диден ира уҷа одам мурдагӣ аст. чаро намерен шумо уро тафтишот кунед? куҷо шид Рамазон Раҳимзода? муҳтарам Саидбугин Ятимов, куҷо даен шумо? куҷора нигоҳ доред? чаро хонаи мо ҳамла карда наметонем ку? биринай ҷургаи ховуш акаи мара мебарен, модари мара мебарен, хоҳари мара мебарен. барои чӣ? ки барое ки писартон камбудии ҳукумата гуфта истодааст. ҳукумат камбудӣ надора, ӯ дурӯғ гуфта истодааст. хоб ина фарз кардем мо дурӯғ гуфтам. аму духтарак дурӯғ мега? ина ма дурӯғ гуфтам, аму духтарак дурӯғ мега? чанд қа гузашт? як ҳафтаи ба ин гузашт ки даъво дора ки духтарак модари ӯра ки киштааст, бурдааст, аз балинса гирифта бурда қавра нимкола канда гур кардагиаст. қавра намекунем чӣ хеле гур шидагиаст ӯ модар? тафтишот намекунем шумо? ӯ духтар чӣ буд ки ба ин мурдара дод? бе ягон гуфти ҳамун гапо расследование, бе ягон экспертиза. вақте ки духтур мебаранд, аз даҳан хаф омада истодааст. чаро духтур дар полис, яъне ки дар амният милиса занг назад? чаро дар ин хеле ҳолат милиса дар духтур намеояд ки як инсон авария қати меояд, як инсон намедонам ба ҳар ҳолат меояд. чаро политсия ира ба қайд нагирифт? чӣ ба милиса ора ба қайд омада нагирифт? участковои территория ки ба кадом ҳолату модара овардан ва ки овард? овардагиш ки буд? ва чанд нафар буданд? чаро ба қайд нагирифтем? мо мегӯем ки Тоҷикистон соҳиб надора. шумо танҳо як куни Эмомалӣ да часпидагиен ки авлоди Эмомалӣ қатъи ҷо нарава, барое ки ӯ айҷа ба ном президент мерава, қарз мегира меёра, ба шумо пул мета ки шумо хурдаен, фақат куни Эмомалӣ, дигар мардум да кор надорем. шумо мегӯем ки Тоҷикистон тинҷ аст. Тоҷикистон гулгулшукуфон аст. рақс боша, суруд боша, ободӣ боша. кане ободӣ, кане рақс, кане ҳамун суруд. чаро намерен ин мурдаро то имрӯз шумо тафтиш намекунем ки як инсон официально заявление навишта ми духтар? чаро заявлениеро шумо қабул накардед ки модари як инсон кишта оварда
қавра нимкола канда модарша гур кардааст, кафан накардааст, қати занаш дикаса бурдиян гур кардиян. ҳамсоё дар киҷо буд? ҷанозаира ки хон? кадом мулло дар иҷа шарик буд? кадом духтур дар иҷа шарик буд? ки кора кард? агар ки тӯҳмат боша дар ҳаққи як инсон, чаро и духтар ҷазо намегира барои и тӯҳмате ки ба қатли инсон тӯҳмат карда истодааст як одамо? чӣ хел шумо ира исбот мекунед? ин шармандагӣ нест барои шумо? ин ҳамин далел нест ки як ҳафта боз як инсон қатли модарша эълон кардагиаст, дар тамоми сайтҳо биромадагӣ чарх зада истодааст, садҳо ахмақи дига биромада пиштии духтара гирифта ки ана ту ганда ҳастӣ, ту соли 92 пули бензина надода будӣ, ана имрӯз очаи духтара киштӣ, та худо наметарсӣ. тамоми инсон ки мафкураш поёнтар аст дар ин чиз бовар карда шиштагӣ ҳастанд. хуб ин инсон ҳамчун як қотил қабул доранд. модари ӯ духтара мегӯянд ки модараш яъне ки киштагӣ аст. ҳамои инсонҳо шумо пеш аз ҳамун дар тоҷикистон бошед, мебирен бирен як бор ҳамуҷа ҳама каса адреси ҳамун духтара биёвед, 20 нафар ба якдигаритон контакт кунен, бирен ба сари ҳамун духтара ку бибинен модараш дар киҷо аст, қавра биканен, экспертизаро файрод кунен, заявление бинависен дар политсияи ҳамуҷа. чеме ки саймрода пеш аз ӯ тирма кардан, бояд ира тирма шава. инсоне ки кора мекуна тирма шава бояд сахттарин ҷазора бибина, агар ки доказат карда битонен ки воқеият ҳамин кор шидагӣ аст. агар ки шумо доказат карда битонен, ира экспертизаятон доказат битона, духтур доказат карда битона, ӯ духтуре ки мурдара байдод, ӯ бояд аввалин бояд зиндон бирава пешаи саймрод. ӯ духтуртон бояд кунҷи зиндон бирава. ӯ политсияе ки ӯ рӯз наёмад, заявление қабул накард ки як инсон ба ҳолати аз даҳан хаф отравление, намедонам ба ҳар ҳолат омадааст. ӯ нав политсия бояд аввалин бор бояд зиндон шава. духтур врач бояд айкор бирава, айҷа главврач айкор бирава. духтур аксараш бояд уволид шава, ними дигаш зиндон шава. ана ҳамун балнисае ки мурдара додан ба ин. чаро ин кора намекунед шумо? сабаб чи аст? яъне ин сабаби аст ки худи шумо тӯҳмат карда истодед ва ҳамун духтара аз ҳамун гапош маълум аст инсоне ки модараш мурдагӣ аст, бовар ки чашмо хаста аз гирия хаста мебини як ҳолат. ҳамин наворое ки будроен як инсоное ки уна да аэропорт киштенашку паронденаш, унаму ҷавона аҳли авлод модар наздикоша акав додарша навороша як бор нигоҳ кунен, хел барбабар монен. унавора бибинен аз гирия аз бигем ғам уже ку бефара шидагиян, дар пеши навор местан аз чишмошон ов рафта истод. ин духтар аввал хушрӯ гап месана тӯҳмат бидагиш немиҷа маълум аст. вақте ки очаша дар қавр дохтанеш баъд намуҷа айёрӣ мекуна. шумо шарм намедорен? шумо ояндаи ин духтара фикр намекунед? ба умеди ҳамун мансаби худтон ҳозир 100 ҷавон дигарро бо бировардистен эстафета ворӣ ки ана таксист чӣ ном дошт? абдусаттор бира литсензия бигӣ, абдусаттор бира литсензия бигӣ, абдусаттор бира литсензия бигӣ. ин ама қонунӣ кор кестем, ҳеҷ камора ҳечӣ намега. ин ама қонунӣ кор кестем, ин ама дар ҷавобгоҳ ҳастем дар ҳамаи чиз ки ҳама ҳамла бо абдусаттор. ҳоле ку як гурӯҳ ҳамла ба ӯ муовин кардан. ман аз шумо аз тамоми ҳукуматдорома талаб мекунам, хоҳиш не, талаб мекунам ки нахрин бихезен болои креслотон бирен тафтишот кунен, унавра ҳақ ё ки ноҳақ бидан ки ҷода кадом аввал наму духтур милиса участковой сардори балниса ҳамаево бояд ҷазо бигиранд. бибироем барои корда, яъне ки я на саймрод, балки ҳамаи наму духтур наму инсонҳое ки мурдара додан ба ягон экспертиза дар ҳолати ноговор овардани инсон ба қайд регистратсия накардан, бигем участкови милисаро файрод накардан ки мисоли ира ба кадом ҳолат овардаги, ҳамаё бояд ҷазо шавад, на ин ки ятоқаи агар ҳақиқат дошта бошад ҳамаё кунҷи зиндон бояд биравад.
дар ҷомеаи мо хеле ахмақо дар кор нестанд. дар ҷомеаи мо инсони солим дар кор аст. инсоне ки айрӯи қонун кор мекунад. гуфтем эмомалӣ ки айрӯи конститутсия кор мекунад. ӯ конститутсия танҳо барои хонаводаи эмомалӣ кор мекунад, барои шаҳрванди оддӣ не. ман аз шумо талаб мекунам, аз журналистҳо, аз дигар дар ҳамон кабинет чишта асосгузори сулҳу ваҳдат 1 соат пешво гуфта ғорғор накунен, глоткатон қатӣ, товарро бихезен, бирен, унавра тафтишот бигзаронен, журналистическое расследование мегӯянд, бирен бигзаронен унавра, то куҷо паданалат ҳақиқат дора ё то куҷо дурӯғ тӯҳмат аст. бигирен, разбираться кунен, ҳал кунен ин масъаларо. ки оли 3-4 рӯз мешавад ки саимрода диздагиен ам бечораро куҷо кардагиен номаълум аст. оли чанд рӯз мешавад ура диздагиен, оли сайтиш гирён аст, ман навиштам, оли ҷавоб надодагани ман пеш менавиштам ҳар чиз, дарҳол ҷавоб медод. дарҳол ҷавоб медод ки саломатим хуб аст, тинҷ ҳастам. оли ман имрӯз навиштам, оли ҷавоб надод. чанд бор 2 бор навиштамаш хондааст, оли ҷавоб надодааст. шумо дизду ахмақо бирен ира ҳал кунен пеш аз ӯе ки як одамо бурда шинондан. барои чи ира бурден шинондем? барои он ки инсон ҳақиқат нав кӯчабидагӣ дар пеши заправка хов рафтагӣ модара нишон дод ки ҳукумат инаҳа бесоҳиби шаҳрванда бибин. барои ту нишон дод ҳукумат. барое ки унавра сарф накунен, расход накунен дар уҷа, осонтар аст ки این انسانی که به شما کمبودی نشان میده باید برای این گروش کنی، باید برای این زندانش کنی، باید نابودش کنی، باید بکشی. برای نه اونا را گرفتن بردن ولی چند روز میشوه که نابودش کردگین، دزدیدگین. در نمیدونم پشت پنجره تلفنی او را گرفتن گفته ایستادن که تو کیها را نوار کردی، یا که اونا اویلایی که بیچاره جوانیاش در کوچه کلوشو نمیدونم چی میفروشن میگردن برای زندگیشون، برای نه خونه دارن، نه در دارن، نه صاحب دارن. برای که نه کمبودی ها را برای شما نشان داد که حیوانو اینجا کمبودی هست. کارتش قطعی ورتالیوت قطعی نگردن، کم ترک پایان فروین حیوانو نیا را ببینن یا شهروندای تاجیکستان هستن. برای انایی کار شما برآمدین اینقدر تهمت میزنین. همون جوانایی که شما جوان مرد باشین کو 10 سال پیش گپا میگفتین، 20 سال پیش میگفتین، امروز این انسان کمبودی را نشان داد، برآمده برای ختم ویدیو که سال 92 پول بنزین نداده بود. سال 92 امامعلی قتل کرد بود ملت. چرا ایران نمیگوی؟ این خیلی کمبودی است در جامعه ما. درباره تاکسیست درباره چی میشه؟ عبدالستور. درباره نه عبدالستور. уже در ایم подключат کردن حمله را. ما نوار دورا میبینیم که میگه که تو لیسنس یا که همه آدم گفته ایستاده است که من تاکسی نیستم، نه که تنها برای امروز روزی گودکان من از سحر تا بگاه به این کار مثل شما که همون لیسنسیا داره زنیمت سنا میکنم. یک میبرم روزانه 20-30-40 یگان کار کنم میام با چیرا میتونم. اولا همون انسانی که تو لیسنسیا کردگی یک بار نگفتی نرخ لیسنسیات ماهانش چندی میکنی او را؟ چرا تو نرخوی لیسنسیات نمیگویی که در فلان سامان لیسنسیا بکن، در فلان سامان اجازت نامه بگی، در فلان سامان نیره بکن، در فلان سامان بنزین برس، بعد از او زیادیش بعد ای خودت با بغرض از او روزانه همون پست که گایی ایستادگی است 2 سامان باید یا که 1 سامان هر یکو طرفی که میگذری در همه راههای ما است، هر یکو طرفی که میگذری طرف میگذری بعد 1 سامان در دست گایی فروی بجقی. چرا ایره گپ نمیزنی؟ چند سم از لیسنسیات، چند سم در تاجیکستان کار میکنی، روزی دراز اگر کار کنی چند سم کار میکنی. این کار نیست که
برای لیسنزیا کنیم. این انسان نه تنها یک تاکسی را گفت، این انسان گفت که جای کار نداره، مردم جای کار بتین، شما جای کار ندارین، حداقل همین کار مانند ما بکنیم. دعوای این انسان درباره جای کار بود. چرا یک انسانی 30 سال قریب تجربه 20 چند سال تجربه کاری قطعی، یعنی از 10 سال بالا تجربه کاری قطعی در رادیو تلویزیون سبب می شود که ایرا یک دنگرگی بیویه، ایرا بگیم که اولاد با امام علی رب داشته باشه و ایرا بگن که تا از اینجا بیرون شد. یعنی ترا کی اجازه داد که تو اینجا بیایی کار کنی؟ در جای تو باید یک انسان ملسیدگی بسته. این انمی خیلی خراکتر داشت که او را در اونجا راه نداده. اگر همین انسان مثل شما اگر لیسک میبود کو با همین علمش، با همین دانش، با همین تجربه کاریش حالی کن رئیس میشید در اونجا، حالی وزیر شید بود. نه که یک سبب داره که انسان لسیدن نمیتونه رنگی شما. این موجودهای خراکتر داره، زپادلو میدونه که لسیدن. برای نمی این انسان تکسیس شدگی است. آینده این خیلی کادرها در تاجیکستان در کار هستند. آینده این کادرها در تاجیکستان در کار هستند. موضوع گپی در سر یک تاکسی نبود. اما را گپ شد بگیرین خشو بشینین گوش کنین. در اینجا کار نیست، در اونجا یعنی که جای کاری ندارد که برای مردم تامین کنه که مردم همین کار را نکنه برآمده. یعنی آخران واریانت است که نمی یک بریدنان یافتن از کوچه شدگی است. شما همین را آمدین لیسنزیا و نمیدونم فلان چیز و فلان کار که تو این که با امام علی دولیا بتی نمرش زرد بگیری رجیستراسیون کنی باید سالانه فلان پول ماهانه بسپاری، بعد از او باید ببرای در اونجا مسافر کشی کنی. میگم ما یکم پرابلم 100% دروغ میگویی. روز نیست که تو پرانتی با کسی، هر یک انسانی که در کوچه میبره تاکسی میزنه. من خودم کار کردگی هستم در تاجیکستان. روز نیست که با 3-4 گایت پرانتی، روز نیست که یکسم دوسم سیسم پنجم، روز نیست که با 4-5 انسانی که در راه همه کوچه های ما پریمیلیسه است 4-5 تاش روز نیست که ایستاده خودت ایستاده با دست کرده میتی ترمان نمیکنن برای که نبستی دوفی دیگه کپر دود کردگی است. خودتون همونجا کلنچی دگی پستایی نه اونجا گوتی همون گپو در قید است که کلنچ هستی، همون سهر که برامدی همون راه دکی رفتی ایستادگی هستن، میبینی که ایستادگی هستن خودت میستی میره یاسم دستم قطیش سلام میکنی اکا خوبی سوزی اکا ما کور کیستم. خواهی میگم ما همینجا دایی چی روتون سیاه میکنی، چی دروغ میگین شما که گویا که شما یکم پرابلم نداره. دوست میدارن تاکسی بدن، گرین دوست میدارن، عاشق تاکسی هستن که قدر تاکسی کار میکنین نمیفوراتون دیگر کار کنین. یک گوره چوخت سکنینه یا هموطنو. من یک دستی چپ گفتنی او هفته گپ زدگی بودم. یعنی دستی چپ نشین که در هر جا یک چیزی گریاز نباشه با شما بگیره استفاده برن. این چیزا کم تر عقلتون و مفکورتون کلوچت کنین. خیلی کنسا توجیک هستین خیلی هیچ نبودن ده. غروری توجیکی باید باشه کو نه خودی توجیک ببرینی تا بفروشینی ببرینی شاید تهمت کنینی با امید یاسم یا که عملیسا همون بگه بیام از کامرات میکنم گایست تو دگه داداش ترمان کرد گفت که بیام از کامرات میکنم همین گپا بگو سمود نمیگیرم برای 2 سومون هم ویدیو را کردی، برای 3 سومون هم ویدیو کردی که هستم پلیسی هم پول نگیرم گپا بگوی. اولا که تاکسی و قدر کار نمیکنه که بیچاره در یوتیوب بدرویا و ایمینا در دیگر جاها و بگیم که تماشا کنه ویدیو را.
як медрояд. یکی شما وارد از تلفنتون نشون داده گپ یاد داده همین گپ بگو من از سمکت کنم بعد بره سمود نمیگیرم برای 2 سومون یک دیگری تنفرشه نه عیب است شرمندگی است که برای 2 سومون توجیک فروخته ایستاده است کمتر اگر اختون ایزو بکشیم کمتر غرور مردکی هم باید داشته باشه نخی صد حیفی که بوار که یگیتی شما نام یگیت داره همین کمبودی که همین سایم کی بود تاکسی عبدالستار همین کمبودی که عبدالستار داره همه تاکسیست داره همه تاکسیستا دارن لیسنزیا دارن ندارن و پرابلم شما است و لیسنزیا الهیده است نکنن پرابلم را دارن همون روز پورا نتین همون روز که 500 سومون جریمتون میکنن همه تاکسیستا که روزش میشوه هر روزه 2 بار 3 بار روزه میشوه که در قفا 5-6 آدم هم میتقین بروش میکنین با همه 3 سم یا 4 سم که بگیریم بشی اپا میتونه که لبویتا جریمه کنه لبویتا میتونه جریمه کنه 500 سم نه 1000 سم میتونه برای که قاعده اینمی آدمگیری را ویران کردگیم شما هر یک تاکسیست من میگم که ما خودم کار کردگیم تا نه که یک آدم 2 آدم در همون ماشین که 4 آدم باشه 6 آدم نگیری بازم پکریوت کردن نمیتونی بازم پرابلم زیادی میشه بازم دور راه باید دست دیگه اونو گای ایستادگی را باید هر دفعه سوسو بگذاری باید در دست بجقی در قفا باید 3 آدم بگیری باید موافق قاعدهش 2 آدم بگیری یک خیلی در تاجیکستان که 3 آدم بگیری یکی شما در قفا 4-5 آدم میگیری در پیش 2 آدم میگیرین یک آدم مایدتر باشه یک اون اکا قطی بچهش باشه اگر هر چه در پیش میشنونین اکا بشه قطی بوده که در پیش گای را دیدی در پایان بجاشه چی دروغ میگین شما چی دروغ میگین که شما پرابلم نداره کی را فهم میکنین شما یعنی که هر روز میتونه که شما رو هم جریمه کنه 500 سومون اگر که شما مثل انمی غرور داشته باشین مثل انمی گای قطعی ایروی قانون گپ زنین نه که شما خطا پورا میتین خطا هر روزی سی میگذارین پورا و سی میگذارین پورا خاطر پورا تون شما را جریمه نمیکنه چیز بو میبرین در اینترنت در دیگر جو دروغی قدر میگین که این امالی چه جدوره ما یا گو پرابلم منو دارم هیچ کما را هیچی نمیگه او قگای در کوچه چه خورده ایستودن گلکاشون پورا شما را خورده ایستودن روز شب بگین غرور مردی داشته باشه میبرین روز شگم بزنین میگین که همین برادر روز گفت همین عبدالستار روز گفت ما از پورا دادن اکو زایبت چیدگیم در شما لیسنس داریم پلوس پورا میگیرین لیسنس داریم پلوس پورا میگیرین شما زایبت کردین مردم خونی ملت خورده نمی از بی قانونی دو تاجیکستان باید اینه ای گپا برای گپ زنی و برای اینی گدواری گپ زنی دستگیری کنین این برادر ای از تنی شما گپ زد اما اینسانوی که لیسنزیا دارین از تای نم لیسنزیا دارو گپ زد و همه گپ همیره مضمونش یک توقع تاکسی نبودین خشرو بشینین گوش کنین جای کار ندارین حکومت گفت مردم تامین کردن نمیتونین مردم از نداشتن اومده آخران واریانت اینمی کار میکنن دیگه واریانت نیست همه که یک مادر ایسی میبری یک اپر ایسی میبری یک اکر ایسی میبری همون دسم همون هیچ وقت با در تاکسی روزی دراز همین تاکسی را من میکنن من گشتگیم در دوشنبه هم در دیگه جا همین من میکنن اکر افتفالون جا را میبریم و اکر دسم دورو راه 3 سم است میگه اکر دسم دورو میبریم چه دیگر نمیدونی که تو اجاره چند تا دیگه خیلی دستم میغلطه میگم بشه اکا یک سم دارو میگه میبری میگه
ака надорам мегӯям. ҳамун пассажир, ҳамун инсонҳое ки ҳамун бечораҳо ки аз исо ба ус мераванд, ҳамаам надорам палки ҳамин мувофиқи 5 сом ё ки 3 сом гуфтагӣ боши стандарт бишинаву 3 сомат бита. ҳамин 50%иш агар ҳамин 6 ки 3 сом бита стандарт, 50% дигаш боз ҳам надора, 1 сом дора, 2 сом дора, 1.5 сом дора. ҳамин инсонҳо боз медроянд, ҳамин дар ҳуй мекунанд, мегӯянд ассалому алайкум ака, 2 сом дорум ака мебари, дигар надорум ба худо. рӯзи дуроз ҳамин инсонҳо ҳам 50% мардумда 50% кор мекунанд, на ин ки ҳамин 3 сом мепурад, на ин ки ҳамин 5 сом мепурад. инам як бор учитываться кунед охи. ҳамун таксиҳое ки литсензия дорен намегирен ҳамин одаморо ки биброя бига ки дар таҳвил кина, ман кина, дар таҳвил кина бига ака 2 сом дорум, раҳ 5 сом ака 2 сом дорум, мебари? Намебари ту. Инамиё мебаранд бо ҳамин 2 сом. Инамиё мебаранд бо да 1 сом. Я хелеш пул надора бо ҳамиё мегиранд мебаранд. Я бор иёрам ба назар бигирин охи. ҳамин 50% кори мардум ҳамиё дар 50% карда истоданд. чаро ира ба назар намегирӣ? ҳукуматдору дигар инсон. фарз кардем ҳамиё набошад, мардум ба тамоми мушкиле ки гирифтор шид ба сари шумора меояд. 30 сол мешавад ки дар як пойтахт режими, набигем ки мо уна навора дидем, бовар кунед, автобус меояд мактабхонаро мефурора, барои ки чи барои мактабхона шумо пул наметем фурое. пул медодагиша мегирад автобустон, автобуси давлатитон, наму кабут наворош буромада истодааст. автобус меояд си мактабхон борон борида истодааст. як остановка, ду остановка, ено медонем 1 километр бурава ё ки 3 километр бурава, мактабиш бурава намегирӣ. шояд ҳами таксист агар ҳамта бигзара, шояд ҳаму гудакора ку сувор куна бара то ҳамҷара партоя, барои ки хеле одам нест мегӯяд биё дударамус рафтестам барам. мошини шахсӣ қати, автобуси давлатӣ намебара гудакора. 30 сол мешава да як Тоҷикистон 17 километри хелай, 17 километри хелай, 17 километрай Тоҷикистон, 17 километр, 17 километр аз ин тараф, аз ин тараф, 17 километр аз ин тараф, аз ин тараф, 17 километр раҳ шумо чораша ёфта наметонед. ба тамоми авлодтон сари қудрат омадаен, раис вазир намедонам, соф ахмақ омадаги намедонам, пустин ё дар зиндагитон ова ба гӯсфан харида хурдагӣ омаден, имрӯз як сарфарои транспорти пойтахта наметонен биёвед. як пойтахт 17 километра исиншам 17 километра. шумо як 17 километра ҷора транспортаку чораша ёфта наметонед, ба танзим дароварда наметонед. шумо чӣ даво мекунед? чӣ куҷора даво дорен шумо? аз куҷо даво дорен шумо? ин ахмақо дар 30 сол ки 17 километр пойтахтон дарозӣ дорад, 17 километр дароз нест пойтахт, ки дар 17 километр транспорта ки шумо туғрӣ монда натониста бошед, шумо давои чӣ дорен далши? боқӣ шумо чӣ даво мекунен? кадом ободӣ? эй харсифатон, бигарден димдим як таксира штраф кунам, ана бигарден намедонам як тӯҳмат бисозам дар ҳаққи як каси, ана бигардам як каси дигара намедонам штраф кунам, барам маҳкам кунам, дар телевизион бибирорам чора ахмақи дигарава. як автобус овард, Эмомалӣ Дурунш бояд бидроя, Рустам Дурун бидроя, сурат бигиранд, камера асосгузори сулу ваҳдат, автобус ай Туркия поддержани автобус овардаген, шарм надошта асосгузор чӣ кор кард намедонам, автобус оварда. мренай ҳами ҳолтоне бахду шармандаҳо. бозам хитонат ватандор намедонам, ватандор шумо ба гадоӣ зиндаен, ба гадоӣ. дигар шумо кор надорен беғарз аз гадоӣ.
شما با پولی نمیدونیم این دولت میتاتونی دولت میتاتونی دولت اینمی گدوترین باور که پراویتل شما هستین گدوترین شما گدوین گدو بغض از گدوی دیگر چیزی کار نمیتونه کرده 17 کیلومتر که عبور کردن نتونسته باشین که همین درازی پایتخت 17 کیلومتر تشکیل میده همین را که شما عبور کردن نتونسته باشین دوا از چی میکنین شما دیگر در همون پایتخت امام علی بگیم پرزیدنت رستم رئیس شهر آزاده رئیس دستگاه پرزیدنت ولی نمیدونم پتپال وظیفه‌های دیگه چند اولاد دیگه در اونجا با رئیس باشن همتون در همونجا رئیسین یک پایتخت باور کنین که صدقه کو یک خوجندی تون کنه یک خوجندی کو ببینه تو امروز در داخل خوجند مشروطه ها لینیه ها ساعت ها مینوت ها همه کنترل بود همه پدنالت تو اونمو داماد که اونمو تریتوری ها را گرفت این امروز خوجند هم جزیر شده ایستاده است امروز اتوبوس آوردن خوجند هم جزیر کردن امروز نمیدونه بیچاره خوجندی که لینیا کی جوشید اتوبوس انا اتوبوس آوردگیم اتوبوس راه نمیگرده در خوجند انا اتوبوسش وقتش در نمیره وایرون شدگی از نمیدونم 40 چند تا اتوبوس نیمش وجه وایرون نیمی دیگهش دونر شدگی است زبچستوش کنده دری زدستی و احمق تی چیکار کردستی یک همون جایی که همون انسان ها خودشون آباد کرده بهترین مرسدس های سپرینتر قطعی آورده در لینیا ها بهترین خدمت برای مردم کرده ایستاده بودن بهترین خدمت کرده ایستاده بودن برای مردم بهترین خدمت خودی ارگانیزاتور هم مردم خوجند خودشون کرده ایستاده بودن همه لینیا از همون 3 میکرورایون سرکردگی تو 18 میکرورایون تو 34 میکرورایون گافوروف چیکالوس همه لینیا هاش مینوتش قطعی راه میگشت ساعتش همون مشروط کوش مینوت قطعی راه میگشت امروز اومده ریدیم پارت افتین همونجا را ما اتوبوس میارم اتوبوسای رستم اتوبوسای داماد امام علی باید در اونجا فیرمای فراز باید راه بگرده شرکت فراز باید راه بگرده همه را جزیر کردیم پارت افتین همونجا اونا جزیر بود اونجا هم دیگه نه سر دوره و نه کنو دیگه همه را انم خیلی ارلاش کردیم پارت افتین کی در اونجا تو همین روز هیچ که دخالت نمیکرد خودشون همون مردم خودشون لینیاشون خودشون ساخته بودن ساعتاشون خودشون ساخته بودن میرفتی آزاد کار میکردن مینوت خطی میرفتن مینوت خطی میومدن یگان مشروطه بگیم که خیلی اپازدنیم نبود هر دمی 14 مینوت پس یک تا مشروطه میگذشت هر 14 مینوت وقت داشت در او جمع کنترل ایستادگی است در او آخر هم کنترل ایستادگی است 14 مینوت چی دکه هایکه 13 مینوت 14 مینوت چی دکه هایکه آدم داری نداری هایکه یگان بار همین خسال ما در خوجند زندگی کرده من پرابلم همی نقلیات مسافر کشی را کو جزیر بدنش ندیده بودم امروز ما تلفن میکنم در کوچه ایستادگی نیست اتوبوس مشروطه نیست مشروطه را من کردگن اتوبوس باید بیاین 40 مینوت چی ایستاده مال اتوبوس نمیویه چی به ها چی که اتوبوس وایران شده است این مریم با همه اولتونا شما ور رهبر رو انا اینا میگن رهبری هست رقص باشه سرود باشه بگرد کنجنبانی که یه بیناموس یه بی‌حیا یه کم ترک بخت بیاخی 30 سال در من طرف تستم یک نقلیات صرفه رفته تونستگی نیستن که در حالت که همه اولادان در همون دوشنبه رهبریم با توف در روی شما باور کنین رهبر رو که شما خطونه رهبر میگیرین شرمنده خوجند همونه داماد فیرمای همون فرازش قطعی اونا جزیر کرد پرتو اما را ریدیم پدن علاتو که جایی که قدم تو رسید همونجا را جزیر کردین شما تو قدم اینمی شما اونم داماد قطعی فرازی حرامتون همونجا رفته رسیدن تو اون همونجا را باور که خوجند یکم پرابلم نداشت همون روزی که هم پدن علات فراز فیرماش قطعی اومده از همون پدن علات دامادت با هم فیرما شرکت فرازش رسیده است در خوجند امروز مردم خوجند بیچاره کو سرسون سرگردان تی پیت نون ندارن ایس میدوان اوس میدوان مشروط کو لینیو جزیر شدگی ستاینکو جزیر شدگی
ҷойҳои борфурори складо ҷазир шидагӣ, нархҳо боло рафтагӣ. имрӯз ҳамун бечора ҳамонро ҳам сарсон саргардон кардем шумо. ҳамун минтақаро ҳам шумо сарсон саргардон кардем. он мегӯянд ҳар ҷо ки расид пои қадами қатаған, мега на мурда кафан ёфту, на зинда ватан, шумо паданалат ҳам қатаған шидем. ма ки мебахшед, ҳамун қатаған миллат аст дар ҷои мо, яъне ки ҳамун чишта мегӯм да, як омади гап шуда. ҳар ҷо ки паданалат қадамтон расид, он ҳамунҷо ҷазир шид. Он ҳамунҷо ҷазир шид рафт. як ахмақе нохӣ. ина як ахмақи дигатон қидатбек сабур. шумо фикр мекунед дар Тоҷикистон танҳо раиси кӯлоб аз ҳамун кӯмакҳо дуздӣ кардан? шумо ҳамин фикра доред дар калатон? имрӯз вагонҳое ки дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон кӯмак дода буд, имрӯз перекрасид карда фурӯхта истоданд. марҳамат. ҳоли коронавирус буд нашидааст. танҳо раис шаҳри кӯлоб дуздӣ кард. аз кӯмакҳои башардӯстонаи Эмомалӣ Раҳмон танҳо раиси шаҳри кӯлоб дуздӣ кард. дигар раис дуздӣ накард. чаро раиси кӯлоб тирмаш шид? хиди Эмомалӣ дуздӣ намекунад? башардӯстона миллионҳо аз дигар давлатҳо метан барои рушди иқтисод, барои рушди илм, барои рушди намедонам соҳаҳои гуногун Эмомалӣ дуздӣ намекунад пулора? чаро раис шаҳри кӯлоб зиндон шид? як бор хел нигоҳ кунед. барои он ки раиси шаҳри кӯлоб мисли анами таксист гуфт боз як хоҷаҳрори вали дига мо иҷозат наметем ки дар кӯлоб хеле ҳар чизе ки хоҳа бикунад. раиси кӯлоб аз пушти дуздӣ тирмашид ё ин ки аз пушти ғайрат? раиси кӯлоб аз пушти дуздӣ зиндон нашид. раиси кӯлоб аз пушти ғайраташ ки қиддаи Эмомалира раҳ надод, иҷозат надод он чизе ки дар уҷа бикунад. баъд домоди Эмомалӣ, духтари Эмомалира шав ҳар вақте ки дар болош биромаданда ғир ранги арӯсвори ғир ки отай мара мазоқ кард, хоҷаҳрори валӣ гуфт ғир ҳар шав дар болош мисли ҳам трактори вайрона дар вехи гӯши духтари Эмомалӣ хонд. духтари Эмомалӣ омад дар вехи гӯши оташ хонд. ино шиштан маслиҳат кардан як гурӯҳ ба советникои худшон ки гуфи таъхир ба хонаводаи президент шида истодааст ки духтари ту дар уҷа аст, ӯ хонаводаи ту ҳисоб мешавад. гуфт бигирен нимедила маҳкамаш кунед, бигирен гуфт чораша бинем. ина ибад бигирен чораша бинем. тамоми ноҳия, тамоми раисҳо аз ин фурсат истифода бурда дуздӣ карда. не ки танҳо як раис суд шид, як раиси кӯлоб. ин раиси кӯлоб аз дуздӣ суд нашид. раиси кӯлоб аз шуҷоат буданаш суд шид. дар дохили ин шакалҳо шуҷоат пайдо кард ки гуфт ки як хоҷаҳрори валии дига, яъне як хоҷаҳрори валии дигаш Эмомалӣ аст, дига мо гуфт диимша иҷозат наметиҳем. гуфт мо кислород ча меҷиқем. яъне ин бигем ки угрозара Эмомалӣ дар оилаи худаш, дар ҳамун семьяи худаш, барое ки Бек Сабур як танкарони дига яке аз ҳамун узви оилаҳо ҳисоб мешавад, барое ки духтараш дар хонаи ӯ аст, яъне келини ӯ аст духтараш. раиси кӯлоб аз дуздӣ тирма нашид. раиси кӯлоб аз шуҷоаташ тирма шид. 12 сол бурданаш камғам не. 12 сол зиндониш кардан. дар дигар давлатҳои демократия агар одам бикиши 12 сол сутуд намекунанд, 7 сол ё ки 6 сол сутуд мекунанд, бо ё ки условнат метавонад. ина дар Россия духтарчаи гулаки майдаи духтарчаи тоҷика таҷовуз кард, кӯш бурд, дар мусор партофт, ҳозира
судш маълум нест, ҳозира суд натоништа истанд, доказат карда суд намекунанд. ҳамуро амоли суд кунанд, бигӯянд ки қадар мо қапидем, истодем, кашокаш кардем, даводавбуд 2 сол 3 сол услов ниш метавон, бо мегӯянд ки демунабуд мебирорамш. раиси клуб 4 дона тахта дизидааст, 12 сол суд чид ба 12 арматури дизидагиш 12 сол суд чид дар ҳолате ки ҳоли маълум нест ки воқеан ҳамин кор шидааст ё ки нашидааст. раиси клуб аз шуҷоатш суд чид ё ки наи муовини ҳизби бигем социал-демократ аз шуҷоатш ҳозир боздошт шидагӣ аст. ин тӯҳматҳои қанҷихонае ки мезананд аз шуҷоатш аст. бовар накунед як ҳайдигар бибироен ҳикмата як гап бигем. любоид фарқ надорад. любоид бибироен бигем. пагадаку бобо дар кадом дин буд? момад дар кадом дин буд? мазҳабаш чӣ буд? дар кадом сол худораматӣ бобо дар куҷо намедонам пенсияша гирифта налогша надода буд. ҳамаша бироварда китоб карда халқора мебиронанд, бо намсо ахмақа бесаводора мебиронанд. мега мигапа бугу соли 99 бензин надода, 92 сол пули бензин надодагита мебироянд меган. бовар кунед, бибироен. агар кадомит бовар накунед, бибироен як бор таъхир кунед на меҳкамата. намдохи бигӯед нами камбудӣ аст дар амиҷа. бибиро бигӯ дар хонам ов нест, дар хонам свет нест. як видео ки бибиро. пагада тира алкаш мебироранд, демонат мебироранд, қанчиқит мебироранд, ҷалабит мебироранд, намедонам қунтет мебироранд, пионскат мебироранд, диздит мебироранд, салафит мебироранд, шият мебироранд. ами кадоми чизе ки маъқул шунае ку фардо ба сартон намура мезананд. бибиро мардак бошӣ бигӯ. бибиро я раисит ку мисли раиси шаҳри клуб ку ҳами гапа бигӯ. бибиро там як ҳафта баъд мерай дабари ҳам раиси клуб ку ҷо мешавад. бибиро ҳеҷ вақт баҳо натен ки раиси шаҳри клуб аз диздӣ рафта тирма шид. дар тоҷикистон ягон инсон, ягон вазир, раисе нест ки диздӣ накунад. ҳамаш диздӣ мекунанд. ҳамаш аз эмомалӣ саркардагӣ. ҳамаш дизданд. раиси клуб ҳам диздӣ кардагӣ. майра намегум накардааст. не ки он чизе ки ба зиндон шиштагӣ аст ба ҷурми диздӣ, ира ба ӯ ҳисоб накунем ки инсон ба ҷурми диздӣ тирма шидагӣ аст. ман мегӯям ки не, ин инсон барои он ки туф кард дар ҳамун бек сабур гуфт ки ман кислородша меҷихам, иҷозат наметем ки ҳар кори хоҳад дар ин ҷа бикунам. хоҷа аҳрори валӣ айҷо пайдо шидааст. яъне ира эмомалӣ раҳмон таҳқир ба оила, яъне узви оилаи худ дониста барои ҳамин бурдан, барои инами гапаш бурдан шунондан, барои диздӣ не. бибиро кадом раис ҳастӣ? раиси намедонам бадахшон ҳастӣ, раиси хатлон ҳастӣ, раиси намедонам суғд ҳастӣ. бибиро папровид ки мисли ҳамон бугу фароз омад раиси суғд. бибиро бугу ширкати ҳамон домоди эмомалӣ фарозш омад, ҳамон рӯз хуҷанд, имрӯз контролша гум кардаги аст, девона шидаги аст, намедонад чӣ кор кунад. ҳамин кора мекунад, намемона кардани ӯ худш карда истодааст. мега дар ин линия машруткора бояд мо кор кунем дар инҷа. не, уҷа бояд автобусои ма кор кунам, бояд роӣ мекунам. инами хуҷанда, инам хел ажаташ кардаги аст. бибиро ҳамин гапа бугу ку мардакша, бибиро бугу фардо тирам ба диздӣ бу намедонам отат фалонӣ будааст, та агенти ӯзбекистон будӣ, ту дар ӯзбекистони ра фурӯхтӣ, ту агенти қазоқистони, қирғизистони. унамо эмомалӣ фурӯхтагӣ заминоша дар калаи ту мезанад ки тами кора кардагӣ, фардо мебаранд зиндон мекунанд. мардаки бугу. яъне нами далолат мета ки раиси шаҳри клуб на барои диздӣ, балки барои нами гапаш 12 сол зиндон шид. барои ҳамин гапаш як хоҷа аҳрори валии дигар пайдо шидааст, барои он ки ин хоҷа аҳрори валии дигарира қидаш мешавад. духтари хоҷа аҳрори валии калонӣ дар таи пои бачаи хоҷа аҳрори валӣ майдакӣ хов аст. ана ҳамин қадам, ана ҳамин гап да бигем ки ҳамин инсона 12 сол бурданаш аз вазифа гирифтан зиндон кардан. яъне ин чиз метавонад ки ба сари ҳар
هر یک تایی چی وزیری چی نظیری چی نچلنیکی چی نمیدونم میلیسای ارگانی پراکروری اینا میرو زبون تمه همه خونی ممالی بکش فردا میره زندان میشه. من این روشکور میگم هر یک تادا اینا همین روز اگر نمی یه مینوت نالیس کن فردا تا زندان رفتگی این همین روز یه مینوت احمد زندان میشه یک بگو که زندان میشه. من را گارانتید میتم لبویده مردک شما بروین گپ زنه چی یتیم فی چی صغیرایف چی بیسوی بفی چی وزیری نظیری نمیدونم ببرو یا دهنده یک کمبودی را گپ زنه یک دونش گپ زنه بسیار نه همش نه برای چی ما عنوانی تروریست اکستریمیست سپاراتیست نمیدونم در دنیا چی قدر جنایت به در دلای ما زده نه گفتین که نمی بچه میتره برای که ما شما را جنایت تو نمیگم جنایتی شما را میگم چه نیما نگین یک دونش رکنین گپ زنه در همون وزیرو نمیدونم پراکرور گنرال یک دونش بگو که اینه میجه نورامی است یه هفته بعد پشتی زندان میره میواند از خدوراماتی بوبید مومد نمیدونم نسلت کی بود کپا دود کردیه وود پرابلما در کجاست وود مشکلی ها در کجاست دیدی نه که چقدر این تاجیکستان مشکلی داره فهمیدی نه که خید کرده این مشکلی ها در کجاست یعنی میگن که رئیس کلاب دزدی کرد ترماشید نه همه دزدی میکنه در تاجیکستان همش لباش دزدی میکنه ما دکازات میکنم میتونم ساتوش دکازات میکنم میبرن سود میکنن برای 4 آرماتور 12 سال میتن رئیس کلوبا او چه اونها دختره که کشته است ای بالینسا او دختر دود است جسده ای برده است گور کرده است کنی چند سال میتن دختره چند سال میتن او مرده را چرا تو امروز نبرو وردن چند سال میتنی او را مرحمت کنی کور کنین یک بجم بین کم ایسوسی کو بینیم یعنی همه چیز دروغ است شیطانی است پروست نمی یک لخطرون تلویزرش هم دروغ است از سر تو بگر نمو 4 تنگه خوردگی حرام خری دیگه در همونجا باور که نمیدونم فردا و فرزندی کم تر کلون شوه کو یا که نمیدونم فردا آینده پیری تا چی خیلی میبینی این نمیدونم غور کداگی اساسگذاری زل وعدت پیشوای ملت ایزونا گشته یا توالت هم بکنن با اساسگذاری اساسگذار سل وعدت نمیدونم یک جدا ای نمی جای جا بیای نمی جای نمی گرد وانای مرا باور که کوی نم 4 و 5 و پیش استرویکا را سر کدام ده کو اوزی 12 و 6 8 10 12 تا یک قیمت دوم استرویکا بوچیده است فساد چزاده است و اینوش چسبوندگی شاید که نم بعد سولین ها اجازت تنو دامو بدروید یگون تایمیده یگون انسان اومده لنتن ابریده است یگون اساسگذاری نداره میکرورایونو که شده شده است یگون اساسگذاری نیست راه کو 4 قوت یک تایس میگذره یک تایس راه کنه که 3 قوت 4 قوت راه خیلی یک تا نیست یگون جدا نمیگن اساسگذاری سول وعدت نمیشه راه کرده نمیدونم یک کار کرد عیب میدونن زپادلو اسی چیز کی ببروی دپش جگوری صورت بگیری دپش مکرون تربز خربزه هندلک نمیدونم بودرینگ بخوای صورت بگیری این چیز شرمندگی از درجه شرمندگی میفهمین دیگر نمیدونم مکم و تونی عزیز شموده یعنی چخیل من این چیزها رو با تحلیل کنم بتون همین خلاصی گفت عاقبت چی همین کارت که بگم تو رئیس شهر کلوب از پشتی شجاعت زندان شد معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات از پشتی شجاعت امروز زیر تأخیر زیر گفتیم که انا تهمت ها موندگی است تاکسیستی که نه برادری که برامد از بالای شجاعتی خودش برای شجاعت بدنش امروز او هم زیر نمو اتکایی بگیم که ژنسکوی اتریادی رحمانوف دموندگی است یعنی که ژنسکوی اتریادی رحمانوف هم مرا میخپن در همون برا شمکا میکنن و گپ شیوتش میتن که میره بگو هم بگو خلاص اینا رو دیدی چی گفتی سه اینو میفهمه این تاجیکستان تنقید کرد تو بگو همین گپ بگو اینا من میگم اینا بگو که لیسانسیا که در همینجا یعنی که اتریات خانچقی رحمانوف کامرا در دستشون انا
بگیم که ناپدید میکنن. هر یک انسانی را که ناپدید میکنن بدون اینکه اون انسان ای بالای شجاعتش، یعنی اون انسانی که کمبودی تاجیکستان میگه. وقتی تو کمبودی را گفتی، اگر که خواهی حس کنی که چرا ما اینقدر در پیش حکومت نمیدونم حکومت دارو و اینقدر ما را برای شما سیاه میکنن، یا که اگر دونی که چرا برای چی قدر او تاکسیست سیاه میکنن، اگر دونی که چی به اینقدر او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ناپدید میکنن، سیاه میکنن، همون انسان چقدر گنده است یا که خوب است. اگر دونی که چی به رئیس شهر کولوب 12 سال زندان شد، من با تی یک چیز میگم، تا حمله به ما و حمله به او نکرد، فقط یک دونه کمبودی را گپ زد، بعد میفهمی که چی بوده است، برای چی کارو میشده است. یک دونه کمبودی را این همین تلفن ها که من اون چیزی که میبینی به او که نمیجه نمی کمبودی ها هست. این همی 100 تا ابلوه ها شده استودن در همی تاجیکستان نمیشه بروز بمون یک طرف بگو که تاجیکستانه نمیدونم حکومت که جورا نگاه دوری چی هستی ابلوه کده است، این آدم است یا که نمیدونم گوسفند شما خیلی را گرفته برده استینی با آدم زدی برابر میشه و پاپروید که با چهرات بگو انم خگا پا بگو نم خگا پا بگو کو بعد میفهمی که دردی مرا، بعد میفهمی دردی اونا و انسانو را، بعد میفهمی دردی اونا و آدمایی که در زندان شدگی هستن یا که امروز را اونای 12 سال زندان شدگی است. اگر خواهی فهمی که چرا یا شدگی است، پس یک نواری از کمبودی گپ زد. در روسیه بگو ما عذاب کشیده استودم یک بار از همون عذاب خودت نوید که بگو که من از همه حکومت راضی نیستم برای که من نمی احوال زدگی هستم، یک کلمه بگو که من از حکومت راضی نیستم دیگه بس است. بعد او روز تو میفهمی دردی مرا، بعد او روز میفهمی که دردی اونو رئیس شهر کلوبا، بعد او روز تو میفهمی که دردی نه تاکسیست میفهمی، بعد او روز تو نه دردی نه بگیم که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، بعد اونو روز بعد تصدیق میکنی، بعد با میبروی میگوی که واقعا شو کل بیزیبده است گفتن. فقط هم شکر نکردن کاری خوب است، تعریف تفسیر کردن در پیش مومالی رقص کردن. یه باقی خدو نگهبون تو هموطنای عزیزم، وقتی شما را به فکرم که خیلی گرفتم، یعنی بگیم تو با هفته آینده هموطنای عزیز کم بود زیاد بود بلند گفته باشم پس گفته باشم یگون از همتون معذرت میخوام و کدو میده که زپادلو نیست گفتی همو گپو چه بگم، یعنی که موجی که دیستویتینا یعنی بگیم که میتونه که همین نوارا در دیگر انسان ها اوی نه تنها این نوارا، هر نواروی که هستن، هر نواروی که همین کمبودی تاجیکستان گفته میشود، حداقل همین را پادیلی چکنین که شاید که بعد بفهمین که چی گپ شده است. پاموجسکوی گفتی همو گپو برادر بودی برسوندن همین جقیدن لایک شما شاید من درستی یگان تیم پول کار نمیکنم، پروست شما که او را جقیدن دروزیای شما دیگر انسان ها بگیم که میبینه، یعنی دیگر انسان او هم جقید و دیگر انسان میبینه. پادیلیت کنین آنایی ای دوغ مردمی تمامی تاجیکستان است و بوز یک بار دیگه اگر گم ما ملتم تاجیک نیست، ما خلق هستم، تنها ما تاجیکستانی هستم. ما دعوا از تاجیک بدن ندارم، ما دعوا دارم که ما تاجیکستانی هستم، یعنی در اون سرزمین منم کم ترکه کم باشه حق دارم و از همون کم ترکه حق خودم طلب دارم. اوجا اگر قلقستان میبود که ما خودم میدونستیم چه خیلی رفتار کنم، نه که ما این قرار کم باشه از همون تاجیکستانی بدنم دعوا دارم که سرزمینی ما نباید در خیلی مشکلی بزنه، سرزمینی ما نباید نم خیلی اگه انسانی دالبایا بیاید 30 سال خیلی نمیدونم خدای تاجیکستان اعلان کنه بگرم با خدو نگهبانتون اختیار دارین هموطنای عزیزم، میفوراتون پادیلیتش کنین، میفوراتون وابشه تماشاش نکنین. باز هم میگم که ما اینجا یگان تیم پلان کار نمیکنم،
баръакс гуфти ҳамун гапҳо статья кор мекунам айҷа ма я статьяи дига бо мезананд дар дафтарашон менависанд мегӯянд оли қапи немеш бо я статьяи дига дар болош хулас зиндаву саломат сарбаланд бошед.